Pamirsa Pengurati Pertanian, Profesor Nyoman Suparte Mausang selami mekata dasa warsa sumbangan sektor pertanian utawi sektor ekonomi primer ring warsani mangkin Majang PDRP Bali kejan tenang lincap. Puniki nyihnayang yening sektor pertanian sidang ngelimbak antuk nenten ngirangin wasana ring sektor pariwisata. Profesor Suparte latarang ringwarse kali talis likur, sumbangan sektor primer Majang PDRP Bali kantos 6 likur komang petang dase siki persen. Lianan punika ring sektor sanetiosan ingi punika sektor sekunder, minekadi industri miwah perdagangan mekata 11%, saha ring sektor tersier ingi punika pariwisata mekata 6%. Yening sayang ring dase warse sedurung nyane, sektor tersier dat ngelimbak tur sewalik nyane memargi ring sektor primer. Keturek sain ring warse kali tali dase, sumbangan sektor tersier ring PDRP Bali kantos mekata 6%. Sektor primer kantos mekata 19%, asa punika taler ring sektor sekunder, wantah ngwasanain mekata 15%. Ritat kali sumbangan sektor premier ring PDRB Tedun, Bali sida becek nincapang sektor pariwisata. COVID-19 puniki kejan tenang ngaunang kanan inucap, sani ngawinang ekonomi terkontraksi, nanging rewarse kali talis likur sektor premier saya nincap. Sektor pertanian sidang ngelimbak melarapan denten ngirangin pan saking sektor pariwisata. Ringkanan pandemi COVID-19 sekadi mangkin, kap tiang sidenin cabang sektor pertanian Pemekas ring Bali. Asa punika taler Bali siden abdapin angge untuk nuju pariwisata berkualitas. Punika taler ring sektor pertanian SDM kedadosang pan utami sane patut ketincapang Bali. Manut Dane selami puniki, tata cara mudu miwah pengelolaan hasil patut kurati becek yening selain saking SDM pertanian. Petani kaptiang sideng laksanayang pengelolaan hasil ring tingkat premier miwah sekunder untuk nincapang pikolian miwah kesukertan. Predikat inducap talar kesokong untuk teknologi panen saha pengelolaan hasil sanes sampun kasiagayang untuk jalarang negepin kewentenan kelompok-kelompok pertanian. Bisnis Bali nguningaya.